Ovo je crkva Svetog Arhanđela Mihajla koja je izgrađena 1797. godine godinu dana nakon bitke na Martinićima. Kada je Crnogorci su pobjedili u toj bitci, Sveti Petar Cetinski je... Gdje su ovo bile stara Crna Gora 4 na Hi, a ovo su onda bili Bjelopavlici, Brda, ovo to. I on je došao u pomoć Bjelopavlicima i poslije pripojio Crnoj Gori zbog ovoga događaja i nakon toga u crkvu sveštavao i tako. Inače ovdje isto 2 puta bile mošti Svetog Vasilija Ostroškog koji je... Od toga su Turci, najezda Turska, da ne bu uništili, da ne bilo kao na Vračaru da spale mošti, drugo da su ovdje sklonili, 2 puta to bilo u ovoj partici. I ova je crkva sada pod patronatom Crnogorske pravoslavne crkve, i mitropolita Mihajla. Jer su toliko seljaci radili za svoje mjesto i sad ovo groblje nikome dati drugo nego ovima seljacima koji su tu živjeli, radili, napravili ovo to što su mogli. Nije bilo nešto veliko, ali se radi.